gost. Bićemo u prilici da ugostimo direktora Venca, gospodina Ljubomira Stanojkovića. On je sada trenutno u studiju u Gračanici. Sa njim će obaviti razgovor moja koleginica Dragana Mihajlović. Dragan, izvoli. Dobro jutro. U ovom drugom uključenju, Tatjana, baš kao što si ti rekla, predstavljamo vam jedini profesionalni ansambl sa prostora Kosova i Metohije, o čijem radu će govoriti direktor Ljubomir Stanojković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ansambl Venac neguje, promoviše i čuva tradiciju sa ovih prostora. Sa uspehom nastupaju u mnogim gradovima širom naše zemlje, nastupali su i u mnogim balkanskim zemljama. Osvojili su mnoga priznanja i nagrade na festivalima. Međutim, osnovni cilj jeste da prezentuju kulturu sa područja Kosova i Metohije kroz pesmu i igru i ujedno oni su čuvari srpske tradicije sa ovih prostora. Problem ansambla Venac jedno vreme bio je i neadekvatan prostor za vežbanje. Selili su se iz jedne sale u drugu, iz jednog mesta u drugo. Međutim, ja ne bih da dužim više sa svojim uvodom o radu i problemima ansambla Venac, nekad i sad, i kako stižu do uspeha, reći će više direktor ansambla Venac, Ljubomir Stanojković. Malo moram da priznam, pre svega da ste me izbunili. U tom svom vašem uvodu dosta ste rekli što je bilo prilike ja sam trebao da kažem. Ali zaista veliki problem u ovom momentu sa kojim se ansambl Venac suočava je taj prostorni deo, prostor za vežbanje. Mi smo od 2003. godine, zapravo ansambl Venac je od 1999. do 2003. bio u Nišu, od 2003. napokon došlo na prostoru pre svega centralnog Kosova. Jedno vreme smo bili u Čaglavici, najprve u jednom privatnoj zgradi, a onda u Domu kulture u Čaglavici i napokon pre 4 godine smo došli u Domu kulture u Gračanici. Opet, eto, sad da kažem sreća ili nesreća, renovira se dom, u svakom slučaju pozitivna stvar, ali mi smo ostali bez svog prostora za vežbanje. Na sreću sada imali smo neko razumevanje sa direktorom osnovne škole Kralja Milutina u Gračanici, gospodinom Gligorijem Stojanovićem, koji nam je dozvolio da vežbamo u sali. I tu koliko toliko imamo neke uslove za vežbanje, ali samo vežbanje, imamo jednostavno samo jednu salu. Često puta imam običaj da kažem da je to kao u ovim nekim modernim balonima za igranje fudbala. Tu se preslačimo, tu su nam kancelarije, tu su nam sve moguće prostorije, znači sve u sklopu jedne sale. Ali, ajde, ovoga puta pre svega da iskoristim priliku i da se zahvalim gospodinu Gligoriju Stojanoviću. To je taj glavni problem i nadam se da će, s obzirom da se renoviraju, vjerojatno pri kraju adaptacija i renoviranje ovog Doma kulture i da ćemo napokon da se skrasimo, da imamo jedan svoj kutak u kome ćemo normalno da vežbamo, normalno da radimo i normalne uslove jednostavno da imamo za svoj rad. Osnovnu podršku od samog početka ansamblu Venac dalo je i Ministarstvo za kulturu Republike Srbije. Osim Ministarstva za kulturu, da li ansambl Venac ima još neke od svojih donatora, da li sarađuje sa nekim drugim institucijama i koliko i na koji način institucije mogu da pomognu ansamblu Venac? Pa nešto da vam kažem, mi smo, kao što ste napomenuli, državni ansambl. To je ansambl koji je direktno pod ingerencijom Ministarstva za kulturu Vlade Republike Srbije. I jednostavno, sve ono što u tom finansijskom delu dobijamo, uglavnom dobijamo od Ministarstva kulture. Ostalo, znate, trebalo bi da se dovijamo i da se snalazimo, ali u ovim uslovima kada su pogotovo u pitanju srpske institucije, neka pre svega, recimo, da kažemo, lokalne samouprave na području Kosova i Metohije. Znamo u kakvoj su situaciji. Tako da i od njih ne možemo previše i mnogo da očekujemo. I nažalost i ne dobijamo. Ali ponekad, ajde da kažem nešto simbolično, dobijamo nekih nevladnih organizacija koje su ovdje na Kosovu i Metohiji. Ali to kad uzmemo u obzir za naše potrebe i koliko su to sredstva, mogu slobodno da kažem, to su to bezazlena sredstva. Znači, jednostavno, naš glavni donator, mentor je Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije. Jedino od njih i možemo slobodno da kažemo, samo zahvaljujući njima mi opstajemo i živimo i dalje.
Sada ćemo na trenutak mi, ali i gledaoci televizije Most biti u prilici da vidimo i kadrove sa vežbanja igrača u sali osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici i dok gledaoci gledaju kadrove, mi ćemo i dalje nastaviti sa pričom. Recite nam koliko članova broji ansambl Venac? Ansambl Venac jeste profesionalni ansambl, ali to je živi ansambl, to je živa institucija koja non stop mora da ima neke nove, da u svom sastavu ima nove članove, pre svega mlađe ljude, mlađe igrače, mlađe i muzičare. Tako da mi u ovom momentu imamo negde 35 igrača i muzičara. To su uglavnom mladi ljudi, od njih recimo 80% je u stalnom radnom odnosu, a 20% su ljudi ili koji su pod ugovorom o radu ili jednostavno ih stipendiramo, na neki način ih stimulišemo da što duže i do kraja svoga radnog veka ostanu u tom ansamblu. Na programu folklornog ansambla koliko se nalazi koreografija? Na programu jednostavno ansambl Venac raspolaže sa repertoarom u tom koreografskom smislu više od 20 koreografija. Međutim, težnja, intencija, barem od kako sam ja direktor ansambla Venac, je da što više posjedujemo i imamo koreografije sa područja Kosova i Metohije. To i onda takođe insistiramo na tome da imamo koreografije sa rubnih delova Kosova i Metohije, a i naravno drugih delova, pre svega centralnog dela Kosova i Metohije. Moram da vam kažem da mi imamo koreografije i nekada bivših jugoslovenskih republika. U svakom slučaju, u ovom momentu, ansambl Venac može u svakom momentu da odigra 20 koreografija bez ikakvih problema. Svi igrači koji vežbaju redovno jednostavno posjeduju u svojim nogama, u svojim glavama te koreografije i bez ikakvih problema mogu da ih izvedu. U svom repertoaru imate i igre i pesme goranske, albanske i romske. Da li vam neko na nastupima zamera to? U ovom vremenu, od 99. godine na ovamo, ali ajde opet da kažem od momenta kako sam ja direktor, to je nekih 2004-2005. godine na ovamo, nismo igrali ni goranske, nismo igrali ni albanske koreografije, a romske jesmo. Pre svega ta romska koreografija koju ansambl Venac ima na svom repertoaru je izuzetno atraktivna, interesantna, tako da bez ikakvih problema možemo da je igramo i sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je romska kultura, pre svega romski folklor je izuzetno interesantan. Ljudi bilo gde da se pojavimo sa zadovoljstvom prihvataju tu koreografiju, tako da nije nikakav problem da se to odradi i odigra. U Prištini je ostao veći deo opreme ansambla Venac. Da li je do današnjih dana barem pokušano da taj deo opreme bude vraćen? Pa moram ovom prilikom da kažem da ansambl Venac je delio sudbinu kao i mnogih drugih institucija i ustanova srpskih, pre svega iz Prištine, i ona od 99. godina kad se desila i oni su morali da jednostavno odu, a sve ostale rekvizite i svoju infrastrukturu ostave u Prištini. Dobar deo smo uspeli da iznesemo, ali dobar deo je i ostao. Međutim, taj deo koji je ostao, jednostavno ni do dana današnjeg nismo uspeli da uzmemo. Čak, čini mi se, bez ikakvog razloga tamo stoji, niti čak ima šanse da se ti kostimi pre svega koriste, ali kad sam ja imao prilike da razgovaram sa ljudima iz Šote, s obzirom da su u prostorijama gde je Venac ranije vežbao ušli predstavnici Šote, ne, kažu, to ćemo i mi da koristimo svoje koreografije i jednostavno nemaju ambicije da nam to vrati. Da li ansambl Venac sarađuje sa drugim folklornim društvima iz naše zemlje i da li nastupate sa tim drugim društvima? Pa znate, kao državni ansambl, naravno i normalno je pre svega da osnovna naša saradnja bude sa ansambl Kolo. To smo, moram opet da kažem da ta saradnja je na nekom zaista
visokom nivou. Komunikacija između mene, pre svega bivšeg direktora, je bila izuzetna. Jedno, prosto rečeno, nekih 15 dana smo se barem redovno čuli, iznosili svoje mišljenje. Naravno, on je u nekoj boljoj poziciji, pre svega su i veći znalci, veći umetnici nego što smo mi ovde i od njih smo mi pokušali nešto da naučimo. Naravno, i mi smo njima nešto pomagali, ono što su oni radili, neke koreografije, pre svega sa područja Kosova i Metohije, i na tom planu smo mi njima pomagali. Ali smo više puta čak i zajednički nastupali i imali smo jedan zajednički nastup u Sava centru koji za naše igrače, za naš ansambl je jedno veliko, ogromno iskustvo i iskreno da kažem, to je nešto što se desilo, koje ćemo izuzetno mnogo i dugo da pamtimo. Tradicija i kultura prenose se s kolena na koleno i veoma je bitno da mlađi naraštaji znaju, da cene, da poštuju i jednostavno vole tu našu srpsku tradiciju. Da li ansambl Venac upisuje nove članove i da li postoje škole folklora na ovim prostorima? Nažalost, lako je nekim jačim centrima da upisuju, jednostavno dovode nove i to možda u samom startu, ne samo nove, nego jednostavno igrače koji su u stanju da odigraju bilo koju koreografiju. To kod nas nije takav slučaj. Kod nas niti ima škole folklora, niti škole baleta, da recimo dođu deca ili mlađi igrači koji bi jednostavno brzo se uklopili u sve ovo čime se mi bavimo. Međutim, opet, bez obzira na sve ovo, postoji strašno interesovanje. Ali moram da kažem i jednu drugu stvar. Ansambl Venac je profesionalni ansambl i kod nas se vežba redovno, svakoga dana. To je zaista, osim nekog talenta, neke volje, treba strašna upornost, da bi jednostavno se postigao neki pun efekat, odnosno da bi se dostigao neki nivo koji zahteva bavljenje ovim poslom. I na sreću moram to da ponovim, da dođu veći broj ljudi da vežba, ali manji broj ostane, ali to je opet za naše potrebe i onih mogućnosti koje mi imamo možda u ovom momentu i dovoljno. Bez obzira na sve uslove, znači na situaciju u kojoj se mi nalazimo, na taj možda i komunikacijski deo, jednostavno ne mogu ljudi da dolaze, pre svega iz tih prevoznih razloga, ali opet Gračanica ipak nije baš tako malo mesto i okolna sela, momci, devojke iz okolnih sela i sredina dolaze i uspevamo jednostavno da napravimo jedan solidan ansambl. Kakvu i koliku ulogu ima talenat kada je igra u pitanju ili je to rezultat volje i dugog vežbanja? Koliko igrači vežbaju dnevno? Znate, ne znam koliko taj talenat, ali ima neki svoj značaj. U svakom slučaju, mlada osoba koja posjeduje neki talenat za ovako nešto, brže se uklapa u te igre, u koreografije. A ona osoba koja ipak ima nekih problema u talentu, sa energijom, voljom uspeva. Moram također da kažem da mi imamo neke ljude koji se bave koreografijom, koji se bave asistencijom, da uspevaju čak i od onih koji možda nikakvog smisla nemaju za igru, da postanu solidni igrači. Baš imamo nekoliko primjera koji su zaista, kad su došli, što mi kažemo, imali su 2 leve noge, ali su postali vrhunski igrači. Tako da, svi oni koji misle, jer znate šta, doći u državni ansambl nije samo da se čovjek bavi igrom i pesmom, on jednostavno i to je zanimanje, to je jednostavno radno mesto. Kod nas dođe, on ostvari i realizuje svoj jedan životni cilj, a to je radno mesto. Recite nam nešto više o planovima ansambl Venac, vašim nastupima u ovoj godini i da li ansambl Venac ima neke određene projekte koje treba da ostvari? Pa pre svega osnovni cilj nam je za ovu godinu, moramo to da uradimo, pošto neke potrebe na našim gostovanjima se iskazuju, napravimo neke kolažne igre, srpske igre sa Kosova i Metohije i da uradimo neke kolažne igre sa područja centralne Srbije. To je neki osnovni plan koji ćemo da imamo za ovu godinu i to ćemo najvjerojatnije premjerno da izvedemo za Vidovdan, pošto nam je taj datum nama predstavlja neki kako da kažem, datum gde mi neku novu koreografiju izvodimo. Drugi plan je, i pretpostavljam da će to da se realizuje, da se konačno uselimo u prostorije Doma kulture u Gračanici. A treći plan je, to je da mi imamo
ove godine slavimo 20 godina ansambla Venac, ali pod imenom ansambla Venac i to je zapravo pokušat ćemo da sve moguće sredine u kojima borave Srbi na području Kosova i Metohije posetimo i jednostavno organizujemo taj naš jubilej i da sve sredine vide ono čime se mi bavimo i jedan veliki koncert odradimo u Beogradu. Imamo neke pregovore sa određenim ljudima u Ministarstvu kulture i pred svega sa Narodnim pozorištem u Beogradu i nadam se da ćemo u tome da uspemo. A ovo ostalo, znate, to je uobičajeno. Imamo nekih svojih 40-50 nastupa u tog godine. To je nešto uobičajeno. Stalno to radimo i nadam se da ćemo u tome da uspemo ove godine. I moje poslednje pitanje kao zaključak na današnje uključenje i na naš razgovor, neka bude da vi nama kažete koje je vama lično najdraže priznanje, najdraža nagrada i igračima ansambla Venac, pošto znamo da ste osvojili brojna priznanja. Iskreno da vam kažem, ta priznanja se više odnose na neke diplome, zahvalnice i šta ja znam sad tamo. To nama ne predstavlja nešto, ko zna šta. Nama predstavlja bis publike. Kad se mi pojavimo pred publikom na otvorenoj sceni u nekoj velikoj, ogromnoj sali, to je za nas ogromno priznanje. I ovom prilikom ću da spomenem, to su 3 gostovanja koje smo imali i koje ćemo da pamtimo, što ono kažu, dok smo živi. Gostovanje u Skoplju na Svetosrpskoj svečanoj akademiji, to je gostovanje u Vukovaru pred našim ljudima, pred Srbima u Hrvatskoj i to je koncert u Sava centru. To su, znate, sad da pričamo o nekim drugim detaljima, ali bisevi, to je ono nas što oduševljava i to je prava nagrada. O tome se zapravo i priča. Inače, ovo ostalo što ostaje u vitrinama, to je samo neki znak da smo negde bili. Sve ostalo se zaboravlja. Gospodine Stanojkoviću, želimo vam puno uspeha u daljem radu ansambla Venac i želimo vam da vaši nastupi budu što posjećeniji. Tatjana, toliko za ovo uključenje iz studija Radio Gračanice. Vi nastavljate sa vašim jutarnjim programom i Radio Gračanica nastavlja sa emitovanjem svog jutarnjeg programa. Hvala na pažnji i prijetan ostatak dana. Ja sam mislila da si nas potpuno zaboravila. Nastavljamo sa našim jutarnjim programom televizije Most. To je bio gost u studiju u Gračanici, u našem